شكلی خواه غریبن یا ابا بدنا داخل ما بازار مدي بدنا مدين بدنا وني حسكم هنا جير البيجان غزالي هنا جير المهم اصلي خا بدنا جير البور طبعا اي منطقه معنا دبي او جنوب افريقيا بور بزن صرفك خوي كريم ده خوش كوزون بخدمات دي ثقافات ما هبه امزون بن تي بشغلن ابي مثلا او وي كوري وي مازن دبي كوزون دوغن نظام غذائي بيدي حتى 106 كيلو دركبه مازن دبي ايام شيء كبير نظام بشغلن ام نظام خدماتكن ده بحجميه بس قالك باش مرغوبه مقبوله نبي مثلا في داري الجامعه هيا فازي كورمانجي کجا پزی کرمانجی؟ فازي كورمانجي ابا سرش او دبي سري خصبيه دبي خيراشه ابا جي بن فازي كورمانجي هناك جي بيجن فازي برازي اللي بس هم اساسي خا فازي كورمانجيه ام خاطر واسه ثقافت ماجي و ام محافظه سر بكن ام وانا پر بكن تهجيب بكن برا جمع پر بكن اواج مناطق مدى او دبنا زي ما با حصرا الدنيا يجي معروفه ايه كورساينا ايه اخا كورساينا للاسف كاس خودی لیدر نکرده کس قیمت نزانه بخواه حجمی که قیمت زنده به و شیری خوشی باشه و گوشتی خوشی رنده بعد بعد در کدی مثلا دبی عواصی سرسوره و حمدانیه و نظام چیه و بعد ما بی قیمته دیش برچه ام خواستم لی خودی در کردن ام کارم من چه بکنم کارم تو بکن سر هفته کن ام کارم من سرارات جی چه بکن و دکتر ها مثلا کارم تهجیب بکن زیاده بکن وظایفی ام بیجن وراسی قوی بکی هر عالمه که مثلا او ثقافت های بس ثقافت مجیه ثقافت برو پیش کوی ما چرا همشون تو بگرن و بعضی من لازم پیش کوی لبه داره برای مذکر بو او ما چیلا کوین طبعا بروجه هنا پر هنا روز آوادا کیم بود لجام جهاتنا معين هبون كمدني پر کیم بود ما سو سه چیلا کوین ما خدمت کردن و گرک باش بود لذا بهابوني على بهابو إذا عملوا كانن يعني وان تيجر بكن شيء وان دفروشن مقابل عارف يوان أم فرد خاطرنا أم عارف نور نوان أو شيء لكوا زعيف دبنا برشيد دبنا أم مجبور بمفروض حتى من قدامك كوتش وقت شيء ببي كوب تشرني شيء ببي وكاري وانيجي لازم أدبيم جهاتنا هبن مثلا منظمات هبن كسنا هبن قاربن وان كمان قاربن وان بيش بكينن جعلة جماعة عمري عرفة جتشينوينا قاربن بيش بكينن فكرة ما دبي مثلا شو بيجي لكان مربو ما أزولا چاند حساب حاکمتی آبی هم که اجباری آبدنه هم که چاندنی آبدنه و آبی هم چی بکن مگم و آبی بمهرن بکن ماسی محاوله که های ماسی او چی که ابیجن یعنی بیدایی او آبا ما ماسی کرنی کی ماسی ما نسبت امینو بلند به نسبت سماد خوا ابیجن مواد خوا کی بیای بلند به و آبی هم نحوجی زراعت خوا کمای بیدن مخالفات ماسیان بیاره و آبا بیاره بی آبده او زراعت در کچی بو خاشک بو ما زراعت را کرد دا که دا چیلگو پس حیوان مخار حیوان ما او خار او خارنا خار چه بو فضلات جدید چه بو فضلاتی وی که چه به ماکینا کچوک هیا یا چه تا هیما چه نکیده بروجا ما دادم چه بکن ببه کپسول هنگ ما تابی به بگره کده ماسیاد ماسی بخوره یا چه عملی دوار به جواب در که بزیوره بگره آبه بروجا ما بوده هم من نکم تمام کردم ان شاء الله وشروج تمام کنن دوار بی جوابه بگره چیلک قده چیلک بخواه بگره خلافاتی وی بگره ماسیاده و بیشکی بمشه شاهین بروجه ما پاشروجی ان شاء الله تشامدن هنه مثلا بیجن یعنی نمونه يعني كوش قيمة كوش كايا كوش كي ما هنا كوش كي ما كرمانجي هي اللي بيدرس بيه كانغال دبي كانغال تركي لجمع كواني دبي غوريخ اللي بيدرس بيه زوزاني حرك نو بيجري كي اللي بخاطر شيء بخاطر أصلا شواني كردية نبيوي شواني كردية أمنا محاولات كنا جيجي رشيا بكن قام بقارن بكوش كي ما كرمانجي بيوارن أم خدي كن بكوش كان نبي خاي ونبي خاجي ديو كده وتاريخ كده كيفن ده تي كيفن حتى أنت مصاري خانة حتى كبري خبوتي خانة إنه دبي با كردانه أم شو ربينا كم أم شو شيء ناكن دباج بروجا ما ده قام كنا بباشروجي جيجي وانا شيء بكن وانا تو بكن تو بس رفض بكن تهجين بكن شيء بكن برا نبي خاي كرمانجي بينه برا بقارن نبي وي كوش كي كرمانجي أم بيجن أو كوش كي شواني كردي بشكل عام هي بيت كانت تشنما قام قال متوبة رافض بكن ده أبرين كوش دبي مرة بدري أو شيء أنا
ویدره چی هنه ها اونا توصف کچو کریله ابا ما چو کرین باید جربی رابط گریدان آره خودی دیگن سه ماه گوشت دوبه گوشت و دو فروشن تبادل جم حسابان ده باش جیر کار لازمه باش اشاره لازمه ده ایمجی دیسا بیداییه یعنی هیدی چند ویدره هنه؟ تقریبا دوری 6 لیره هایی بر 6 آره لدیش اشتونی یعنی دستگردنه که مالبات اینا بشکنه و مثلا ده مالبات ورد شغلن ده مالبات من یعنی این خاص کردن پیجیان خاص کردن ای خودی علاقه شغلی اول شغلی یعنی مری کنه به کاری که بکه و هن کس بشغلن آره هم تو جوجو متک آره وارم ستی ساتش کی وانا تصویر کن ما شاء الله واخد جنبه خليه واقف ما شاء الله ما شاء الله بسم الله نابي بيتشيه وای برانی کرمانجیه برانی کرمانجی هنگی برانی برازی هنگ هر یک نوع گیرید که نبغا یعنی دیرو که کردانه آره گام کنم بگونا پیش بکن اوا چند کیلو درد که اوانا پیش شکلی دکمه 2 کیلو بدر که 5 کیلو های چند کیلو داره و مزنی خو وای حتی 130 140 داره که امزار به خدمت کن 140 کیلو آره زانو به خدمت کن و جوادگری در خدمت دا بگه زانی بی پیرا تعامل بکی ام نزان ام حتی نه به مثلا ام یکی ماسی مهان ام نزان به حیوان را تعامل بکن به تایبت لباجر حسی چه من اولا نه و لرجوع به همی که من تا کتو کنه ادوی چی ام کارم تو بس رفت کن آره سر را کی بکن لعب بزنیدن چاچ مسئله خانه و بزننا و جنوب جنوبی بور جنوب افریقیا انا وين بيجن معلومات خانه متاكدم بس بزننا پر خاشكن پر يعني دلالن النظام هنا شكل خراس خاشن هنا بيجي يعني هنا بيجي جنوب افريقيا ام نظام او تاريخي بنظام وكاس يوم دور بيك هديش تنايا بس لازم شيء مجي حد انه خاشكن لو ما بيك هذا او دنا ويا كي في هون كيشتو بقرنا الله معلومة كده بقى الأردن الأردن بقى نفس أو بقى نيري جيل بينيري بقى نيري خشكي بينيري الأردن دفعنا فرودن حرك ب$7,000 دمزاري دفعنا فرودن لفر جماجي أبي هون يعني لفر جماجي $5 ناكي جبار إنه كتك ما دي زاني جبار إنه أسواق مني بكرينا هاجر أسواق مرا بكري بن أم بعالم مرا بكري بن بقى لدرب $7,000 فرودن كأم بيجن بزرة الجماجي براناكي جمادان دانش شرجت كن جمع دار كده ناس تشرجي كن باي وكيدي شرجي نابه واش جنابه نبا اي كيف يعني باي كيف اي مزار انا اي يعني شيء بري يعني حيوانك اليفه بري خشكه منظري وي وحتى اخلاقي خوش غنده ني موزيه ني مش الجيه اورا ايجي كرو عندكم امسك هذا الابيض زري يعني تقول أردن وقال لك بهاي فرجي وصل جارجيت كن أريد ما أود مازال ده بحث $1 هذا فرودن دي يوتيوب ده نشر كرن طبعا معلوماتي انترنت هنا يوتيوب أو فيسبوك يوتيوب ده نشر كرن لسه مازال مباشرة حط $1 حركة فرودن أره يعني بيجن ما تهجين ما تهجين كده بقى بيجن بزني شامي هاي الأصلية وبابي ويجي أورايا ها أبا جامعة شيبو أري بابي ويجي أبي إنها ما رسمي بيجرتيه بنا أبغى جدار كده عضلاتي بيرا جوش ليبي بيبغى تبع عضلاتن كلام زماني بيزانه بالفيتامينات بي بروتيني بي ورادي بي تمام كده بقى حتى 100 كيلو داره ورا حتى 100 كيلو 100 كيلو داره طبعا كم جي فاهم كده أمنا عشوائي دارني كم بندقي دارني كي بنت شخص خاشكه وهجيني بي شامي وأميجي فويبور يتشتكي لا تشبيه بابته بين تشبيه ديده يتشتكي أودك بيجن شيء طفرة جينية عضلات هذا كله طبعا باجي بقرا
مش هنا ضربي يعني؟